Ebushama kwaba emra attention TV so na bibia aye fine bibia aye fine but enshada anya fine sa sika manya bre anopai because sawa kaya nchaye na McBrown resign free UTV United Television no na show host pa ya na number 1 trending one of the finest ever program on UTV which is United Showbiz and then enipa kukudam empenifo anitini pa na ekosho ne so memene da bia na sharp enumene na ekoso but some few days we be corner e bia na ya Abeiku anya benku anoma kofa abasiru bi dia betra na agate a de ba ya ne sana na ma a resign wakwa akojo ni onua family na media wa mu na ye wo no ho enkofu bia mo se asomo no mu di media ba wi ase enkofu bia mo so mo no mu di media e ba wi ase enti me support na hu ehi wakasa wo kire mu a obeti se Kwame Nkrumah Tikese wo papa ba bia wadi utifra dui 7 mpreduasa abasiri wa wasi so bone bra Kwame Nkrumah Tikese anya ye bi kura no wo fa ase betimi aye na ama enti ne akatasia oba so no kama ema ekoso wo kroma na ye bi mu ja Ghana media fo ye nya atum too much abenti na ama mo se wadwani onua TV na nya bia onua no eho no afuom ana ho no wo modo enya media house ana mo bisa Nkrumah Tikese ne Kwame amo se wo mo fi baabi no mo ba baabi ye de ba sem kurani ante mo se na ama akwa join ye fa ne say onua family ntinu oye boni aye na we bia wo fi ba aye ne ana mo bisa Kwame Nkrumah Tikese say na watwe ne nyina mu no fufuo gua na wodi ana wo dem bisa so sole no pa no num ti awia no sa num ti ana odi banku penise wo trafa ko je nguase a na sa wa anti ye trafa ko nye nguase it is an another movie a strong move and one movie because baby watia no so watra wache no he no nguase beba eso se ti ye fa bibi psychological change dimensional move what I say occupational move and to a movie this is not hatred uko media anymore there are some media houses for Nkrumah when you are working with them na I don't know who cross to media as a profession I do twankwa you got two adrokum just like that you got two adrokum adentia dia wo ye no ntimi nye and we asia ba no bia ne de obetimi aye enti na footballers kra no ye wa striker and your defender but omo nyina gina the same team and when we are in the media house now who host the morning show obi so United Showbiz enti no there is maybe do morning show who know your political show enti no and for political show no gongo ya vi obi ni United Showbiz na mo anya atum dodo Muti radio so anai ana bibifo anya no mo ne ya media fo na ye sorry kuti ayo because atwene da ya media fo tim no e ya dwompone wo mo di video film lady no kobra ni bema enya ofere ye se wote national television and say national radio so peace fm e ko viral na wote so say ayo obada ben say na ye di obada ben na ye adwuma Nkrumah amrantie be de didi anti watena kwaye mu ache na ntimi no na brantie aba no abedo no aye afu a wo so obada ben me ye peninti ye nyema me ye nya ne sa wo ba bia wo I am telling you anti ye nya obada ben ye de adwuma ada wo mu jojo film lady sa o mu jojo afia poku film lady sa sesi ansomo anti mo de mo mpem ma ye yo oh kapeni brother yesi peni die mante na na makwa okọ yesi de amwadi no muni nkonto okọ mo ma yan hie de betimi aye na media house na kọ nanim no that is etini e bisa akrobeto say ewiase otrafa akọ oje ngwase enti yayi ba bi akọ bi enti na makwa anya bone ana bi mu so ana na kwatere ho ne ya sopa no ana ya to nwom boni aye maye bi ama and me amona mo na aba industry ni mu na McBrown wono no wode ne ho
nim Nanama na me sha. Anya you TV na mami hu Nanama. Anya Nkrumah Tikese na mami hu Nanama. Everybody knows Nanama in the system. And it's our movie. No pennyfo to say mu baby amutifie dui. Ka we kra de kasa asanka sika me ye. Na ka ma frame sika ye nua keto no afa na wo ba adwuma nto wo ase. Ye. See, ba mo pese mu na mo ye na me na meka kire mu. Na mo wi a ma kwa kwotena radio so say ye tu nipa fo. Am ga say nipa ya boa. Mo wi a ma kwa kwotena say ye tu nipa fo. What kind of lifestyle is this? Muntu mo fo. Na se be penny picture anu dan mu a wakwa ko bi di aboho na hu nanim a wo di aya di suade apaya kama so no you are disgracing the lady mu yet say wo your motamfo bi ase media house no ne mo ba ya adwuma no wa wia mo japade bi wa fam bi ko enti no mu disgracing the lady how mu ku na mani mase so ye boni aye na ya catch us kokwa kire boni aye kura na McBrown dia aye na obetimi aka because unyanya una oye na ma ni director Father Dixon Oluman Father Dixon ona ye ni director enti camera ya say wo mo ati radio so anase console na chi no mo kasa kura no se bi wo ma dwene kura ofom je wo mo a edina chi director no ni ya de suma na onim kan catch om zo hu kan ana ya de asuma unti ni nanse hunu bi ase bu koka. Oh, wow. Until you say media na you go muno. E bi mo ayom ho like a dance time. Asa abosuma kotre. Omo na ma, wo mo dane calis. Chameleon fo no mo ninam system nim. Omo dane omo ho. Enti no until say ye bebo ya ho ban no I am telling you. Enti no na ma kwa. Abesa kwa kupio. O patan ne. O patan ne china. Enya adwuma buburo kosua de be ye na se da o ta se enti munchai sa nyaatwo no di wulam wow brand me ti Nkrumah Tikese di nya no me ti Nkrumah Tikese di nya ne enti no wo system ni mu de da ana de waya bi da no ye nim no ye pe de o ba be ye ne ya hwe enti na na ma be ye na enwanwa ye beka ya pa ye bi da enti aye bi da na wa ba na wa ye ne ye hu no ye nim wo system ni mu de da enti no jitu mo cha wo time no aya cake wa mo ba na ye mo dia time atwam it's not by experience wo time atwam enti obi time aba ma ani ndu na time fia so aso nkokem ye ntia I don't tia se wo mo ba no akwa hye na ma t-shirt na nyem bia wo afia so asanka ye wusu a ka wusu be kwa koma sa comment no say ye wo a ka ye de ye be mo sa ayina so woni ye ma sa hana na ka go be pass sa comment no sometimes no say ye hana obi na say eye wo ja e na wudi sa nse hunu no ba ye wo de ya koto je ne bodwe na nya nkere de ye nya mentality yo Nkrumah danya enti na no me nka se pi because na ya da bone na me atum na Yesu ama onya video na wa subscribe na odo comment aba afen so ya na wa share so wo de pushi ma busua ni nyina na obia entimi enhwe bi ofrem na Jessica pa attention TV ni enti no bye bye.